بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبلين خين ألفاتو خلي جتش صيام جأخنا أفان أربتي ما لك فكاتو وجين الراس النيتوري جتشمتي هلين وخاو جتشي شفتي أفان أربتي هيكا صديق أبلي وجين جنة وجين لالي توري هيكان جتش صوما نجو خنا أفان أربتي ما لكتي أكسوما هيكان قرتي جتش صوما نجو خنا خرا شريعة ربيتين ما لك فكاتو مالتو صومنا جامع صومنا خنجنون شريعة خيستي دي ربي خيستي مالي لم خنسة دفع ملي هي كان عرفي لا خنجتش خنا يعني هجو صومنا جامع تكاو جتش صومنا جو خنا هجو أجيسي أتمال فهمت مال تسيكل معنى جتش خنا خن اللغة فان عربا خن لغة سنمو مو معنى جتش خنا خن شرعيتي جنيتي خن فهم مو قرتي عرفين خن من رت ولي قالوا خنو جتش قرتي معنى ما قرتي دين ربي خناجن عرفي في شرعين ولدتي قلتيجن خب خن ديمتي معنى قرتي جتش خنا خن لغاتي جني أكستي وجينا سنة إن شاء الله ربي قرتي وان بين جفنها وبرسيسو خيري ندبسي خيري نواجسي خيري نها هججيسو دغغرا في بلا أدى رب نورها قبو بلي خيني الفاتو اتوان سودان خليقا مال جنة هي كان صومنا جتش صومنا جو خنا خراء فانيتين مال أكا فكاتو جلالي تره هي كا جتش أمالي صومنا خنا خراء شرعيتين مال أكا فكاتو أكو موجين eegalleeni yeroo nurraa dhumtee turte soomana jechuun karaa shari'aa rabbii keessatti huwa imsaakun biniyya jenne tan duraati imsaakun biniyya yaani uf qabiinsaa niyyaadhaan niyya irratti ijaaramtu hujumti hallee nuti rabbii keessatti naam innama al'acmaalu binniyyaat hujumti takkalleenu kan hujii jedhamtu kan hujii taatu kan fuudhamtu rabbi biratti gaafa niyyaan toltee jechuu gaafa niyyaan niyya irratti ijaaramtee jechuu gaafa niyyaan toleen atamma salaataan salaatee salaataa oolte yoo rabbiif hin salaatin niyyaa qabee rabbi tokkicha ammas naam salaanni teen fuudhamtu walciyaadu billah ati waan biraatiif salaatu jirtare akkasuma soomanaas akkasuma waqis ilbaaqii calaa daalik akkasii jechuu ayyee imsaakun biniyyaa jenne can ashyaa maksuusa waan khobxeeffame takka irraa kan soomantu jechuudha wama cufa irraa hin soomantu la min shaqsin maksuusin namticha khobxeeffame irraa malee bisharaa'ixa maksuusa jenne sharxii khobxeeffamteen akkana jechuun soomana kan soomantu an ishee maksuusa dura sana halaallu waan khobxeeffame irraa jechuu waanuma qubaan lakkaa'umu takka irraa soomanta jechuu waa gartee waan cufa irraa hin soomantu ni deemtaa ni dalaytaa ni salaattaa ni dubbatta uma feeti dalagaa oolte jechuu wanni ati irraa soomantu nyaata dhugaatii mufaxxaraata biraa waan gartee tana fakkaatu akka jaartii wajji gachiisu ilaa akhirihi kanuma gartee waan basiixaa irraa soomanta malee waan cufa irraa hin soomantu jechuu إنما الصوم يكون عن أشياء مخصوصة بس لازم هذا الصيام يكون مقترن بالنية الصادقة الصالحة الخالصة لله سبحانه وتعالى نعم هاي من شخص مخصوص بشرائط مخصوصة جتشون أمو نمتيجا قرتي نمتيجي خبت افهمي أما اللي شرطي خبت افهمتي نقو جنو مال جتشو جنو نمتيجو جنان نمتيجي مسلمته تندوراتي نمتيجي قرتي صومن خوني مسلمته مالف كافر الرا صومن أبدا فيانته صومن شرعي خنو تبار بربان نخوني كافر الرا فيانته صومن أمو خلو غادا سيوفته ni soomana kaafirrillee ni soomana nyaatarraa of qabnaan soomana jennaan dubbirraa of qabnaan soomana jennaan deemisarraa nama of qaban soomana jennaan jechuu هذا خل لغة معنى اللغوي لكن خشرعي لا خنوت قرتي الرانتن إرادو بتشو ديم نكون معنى شرعي لا كلماتنا جتشخنا جتشودا كافر الرحمة في الإسو إن شاء الله ولدت الأبي 24 ساعة اللي يصومون ما صمت يا أخوي أنت ما صايم ليش؟ لأنك أنت أصلا كافر أنت ما آمنت بالله كيف تصوم لله أكسي هي أما اللي
baaliga ta'uu qaba. Ilmoon daa'imni aqliin isii hin bilchaatin kan humnaanis gartee hin dandeenye soomanni dirqama irratti hin ta'u. Naam. Soomanni irratti dirqama hin ta'u. Laakiin yu'maru bihii hattaa yactaadahu. Yaani itti ajajama gartee gurbaan soomanii ni jennaan akka baratuuf barsiisuudhaaf. Otoo dadhabee hamma zuuritti illee soomansiifne hamma asirratti illee amata dhufu akkasitti guyyaa ta'u meeqa soomante guyyaa meeqa furte ilaa achirii gaafa kaan yindamij maal kibaar akkasii jechuudha. Ammallee soomana gartee namtichi fayyaa ta'uudha majnuuna ta'uu dhabu nama caaqila ta'uudha. Namtichi aqlii hin qabne kan gartee maraatuudhaan aqliin irraa deemte nasallallahu salaamata wal caafiya soomanni isan qabatuu jechu soomanni isan qabatuu jechu kana namni maqsuusaa fi sharti maqsuusa ogguu jennu sallakkaa hojjirru jechu maaliif jennaan almajnuun marfuucu alqalam yaani rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nicmaa aqlii tanaani gartee nu gabroonfate jechu kitaaba aqlii tana irratti gabbuuse ergamaan aqlii tanatti ergamte ajajni cuftinuu aqlii tanaan fudhatamu aqlii tanaan rabbii keetirraa fahamta jechu waan inni sirraa barbaadu wanni inni sirraa barbaadus waanuma bu'aa sii qabu abadan wanni isaa bu'aa qabu ta'e inni sirraa barbaadu hin jirtu wanni irraa si hayyisus irraa si dhorkuus waanuma si dararu waanuma si miidhu yaa gabricha rabbi wanni isa miidhu hin jirtu wanni ati hojjettu ta'e isa miidhu hin jirtu naam عشان يعني نكون فاهمين القضية يعني نكسي يجو عقلي تنرت والنجارة وان جارمتوف عقلي قافة سوسوتي وخاو عقلي قافة دبمتي تكاليف نشرعي جفتنو نمتيجا إراء الفود أما جتشو طيب نمتيجا عقلي نرادي بتخانا فديا أو خاو ناجس إطعام الرايقونا كنمتيجا دلومي ولا نمتيجا إبدي الرافيون هنخجل من فإبامي إيراني لا إطعام الرامكون نمتيجا خلاص ما عليه ولا كلافة أكاسي جتشو لا نياتا سران نياچفنو وان تكا سران كونو مرانان نمتيجي جتشو wanni irraa nyaachisanii fi wanni irraa dhiisan hin jirtu jechuudha. Hayyee ammallee namticha ammallee dadhabaa hin ta'in jechuun dandayaa ta'uu qabaa. Dandayaa ta'uun akkami dadhabaa hin ta'in ka akkam jennaan namticha umriidhaan guddatee soomana kana hin dandeenye. Naam. Soomana namni hogguu guddatee akka ijoollee daa'imaa ta'e nyaata fudhachuu hin danda'u. Hogguu fudhate ammallee daddafee ammallee fudhachuudha barbaachisa jechuudha. Maaliif jennaan ni dadhabaa isinuu ni beeytan isa waan yeroon gubnu hin jiru namni hogguu guddate akka daa'imaa waan ta'uuf buleen keenya ulfaatoo soomanni irratti wajjabuu jechuudha. Laakiin aqlii waan qabuun ixaamaatu irra wajjabu guyyaa cufa guyyaa fure hogguu fure nama nyaachisa abbaa fidiya akkasi akkasuma namticha hin dulloomin ka dhibdeen itti buute dhibdee adda addaa dhibdeen suni fakkeenyaaf dawaa dhuguu qabaa almuum sa'a hamma gartee dhukka'iinsa fajjirii naam fajjirii dhugaatirraa eegalii hamma seensa aduutti nyaataa fi dhugaatii lakkisuu hin danda'u namtichi yoo lakkise rakkoo irra gahe balaa irra gahe doktooraa irraa dhoorkee waan beekama doktooraatu yeroo hanganatti nyaachuu qabdan galuutti jechuu yookaan balaa kanaatu sirra gahaa lafa jirti kana waan ta'eef hogguusan namtichi kun ammallee fayyiinsi isaan kajeelamu dhibdeen tun dhibdee nama gallakkiftuu miti fakkeenyaaf kuni hin soomanu abadan soomanni irratti hin jiru irratti wajjamu لأنه هذا عاجز لكنه يطعم عن كل يوم مسكين نما يقول يوم شوف هراو قرتي سومنا إطعام قد يجو مسكينة نياتشيسا جيتشو نعم akkasuma obboleeyyan keenya ulfaatoo namtichi gartee dhibdee xaarii akkanumatti dhibdee gartee amma hayyeeni fayyaa jennee irraa kajeellu fayyinsi isaa kajeelamtu fayyinsi ishii yookaan dhibdee na deeminsi ishii kajeelamu kan dhibame yoo naam yuftir kuni ni faxara in shaqqa alayhi soom yoo soomanni irratti ulfaate irratti jabaate soomanuu dadhabe ni faxara laakiin ويقضي بعد برئه إيجا فيه قل لا يبودا قدا باسا جيتشو نعم أما اللي دبي درا نمتتي يوخاو دبرتي غراق أبدو أكسوما دبرتي ilmoo hoosiftu yoo gartee soomanni itti jabaate ammallee ilmoo isaanii san ta garaa jirtu haa ta'u ta harka jirtu haa ta'u ilmoo isaanii saniif sodaatan
نعم نفراني hogguu ammoo laaffattee fi sodaan sun irraa deemte boodaan waan furan san guyyaa san lakkoofsa guyyaa sanii qadaa baasan jechuudha. Ajriin isaanii guutuu dililleen irratti hin jirtu kuni ruqsaa rabbiiti jechuudha. Akkuma ergamaan jiru rabbiin isin irraa ni jaalataa je ruqsaa isaa irraa fudhachuu gabroonni isaa hoggoonni rakkaseef irraa ruqsaa san fudhachuu ni jaalataa je akkuma dirqama isaa geggeessuu jaalatutti subhaanahu jalla fi culaa. Akkasuma ammallee الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس أغرتي نمتتي عادان جاءات أغرتي ديني جاء دبرتي تلفخون اتي دفه في نمتتي أما اللي ديني إيج إلمو التبودا الراياء سن الراياء أجرو وان ديني سلمين الراياء أجرون إن صومنني خنس غرتي مانع من الموانع إن صومنني ججو وتقضيان ما فاتهما وان إسان دبري أمو ني خفلني ni khafalanii guyyaa san lakkoofsa guyyaa sanitti jechuudha. Dhiini حيدي جنان خن نفاسا خن مالف نفاسا جنان وان لأنه يخرج بعد يعني بعد نفس يعني وان قرتي لبون أما إيجا دلت بودا إيجا إلمون لبو قبض دلت بودا ويا أو في نفاس جامي يا ماما جاني yeroon teenya akkasitti dhumte obboleeyyan keenya ulfaatoo inshaallah yeroo tana irraa wal mari'anna inshaallah itti idaanamoo akkamii deeqaa shanillee taatu jennee irraa wal mari'anna inshaallah hanga gartee muhaadaraa lama